Bakunzi b'Intare Official mwaramutseho neza, Imana ibahe umugisha, mugire Imana n'amafaranga. Tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose, abari muri Afurika, abari muri Amerika, muri Oceania, muri Aziya, muri Australia no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Afurika y'Amajyepfo, muri Afurika y'Epfo, Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Amajyaruguru, Afurika y'Iburengerazuba, mwese turabasuhuje aho muherereye. Ni Clever Bemba nk'uko mumbona kuri screen zanyu, mukomere cyane. Gusa ndamanza mbisegureho kuko umunsi w'ejo naganiriye n'abashoferi n'ubundi bakorera hariya muri Birere, donc ni hariya muri gare routière ya Birere. Gusa murabizi ko kuba umuntu yarakoreye ibindi binyamakuru nk'ikinyamakuru cya Anda TV, kuba nagikoreye igihe kirenga imyaka hafi imyaka 2, bikaza mu mutwe wo kuvuga ngo Intare Official, nkibuka namaze kuba ati Anda TV. Yarageze kwihangana, ni ku Ntare Official, ni ku Ntare Official. Turagira ngo tubabwire uko byaramutse muri bice bigiye bitandukanye, muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru no mu bundi buce n'ubundi ubona uri kuberamo imirwano, ariko turibanda cyane mu gace n'ubundi gakomeje kuberamo imirwano, ndetse naho Wazalendo n'ubundi na FARDC nabo bari guhigana ukwabo, sibyo? Ni amakuru avuga ko FARDC iri guhiga Wazalendo. Ni amakuru, donc ni mu gice igisirikare cya FARDC cyatangiye operation yo kuri Mayimayi muri groupement ya Manziya, ni muri territoire ya Rubero, nukuvejo ku itariki 8, ejo bundi ku itariki 8, ku itariki 9 no muri iki gitondo ku itariki 10, aho bikomeje. Ni muri lokalite ya Vuyinga na Muhore, ni mu birometero 60 uvuye muri Butembo. Aba Mayimayi bararegwa gushyiraho amabarriere no kwishyuza imisoro muri territoire ya Rubero, imisoro itemewe n'amategeko. Akaba aribyo byatumye FARDC ibahiga, ikaba iri kubarasa uno munsi, akaba ari umunsi wa gatatu n'ubundi FARDC iri kurasa Mayimayi ziri muri kiriya gice cya Rubero muri groupement ya Manziya. Murabizi ko Manziya mama 23 kariya na gace yabashije kugeramo igihe nubwo kitabaye igihe kirekire, ariko mama 23 kiriya gice yaragifashe iragenda ikijyamo, kandi murakizi ko na gace ari muri Manziya gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro harimo na zahabu. Tugendane n'ubundi. Andi makuru nuko imitwe 2 ya Mayimayi muri axe ya Lohoto, Masereka, Magenya, ni muri groupement ya Lohoto muri territoire ya Rubero, na hari gukozanyaho bapfa imisoro n'ubundi itujuje ibyangombwa. Bo ubwabo n'ubundi bari gupfa imisoro n'ubundi bakarwanya. Bivuga ko Lohoto, Masereka na Magenya uri kwerekera muri centre y'ubucuruzi ya Cyambongo no muri Musimba, byatumye ubucuruzi buhagarara, ndetse n'imodoka zatwaraga ibicuruzwa nazo zirahagarara. Abaturage bahariya muri kiriya gice n'ubundi, abaturage bahariya muri biriya bice n'ubundi, nabo muri village za Vigore, Kasumbiro na Ngereza bava mu byabo mu masaha n'ubundi ikigoroba, ndetse igisirikare cya FARDC bari kwerekeza muri biriya bice ngo bajye kugarura umutekano n'ubundi. Ubona ko ari umutekano igisirikare donc igisirikare cya Kongo gishaka kujya kugarura, nubwo nacyo kugarura umutekano biba binaniranye. Urumva yuko ari ibintu n'ubundi twavuga bitoroshye. Reka twigire n'ubundi hariya muri kariya gace kariya za Shabunda, Musidi Kivu, ndetse na hariya za Mwenga. Bamwe mu bajenerali baravuga yuko n'abajenerali bo muri FARDC harimo General Maheshi, General Daudi Liberateri, General Mubangu, General Kafuma, General Mabara Juste, General Nyambamba Josue na General Ndadu. Abo ni abajenerali 1 2 3 4 5 6 7 8, ni abajenerali 7 bari muri axe imwe, axe ya ni axe imwe, axe ya hariya, ni axe iri hariya. Ubona ko ari abajenerali benshi n'ubundi bari hari abajenerali 7 bafatanyije na regiment ya 3309
bari kurwana mu bice bigiye bitandukanye byariya muri Mwenga, ariko ukabona ko intare za Sarambwe n'ubundi ziri kubibakorera agashya, ziri kubasekagura kuko nyuma yo gufata barigamba bakavuga ko bafite agace ka Nzibira ba 20 ikarimo, nuko ngo bagiye bifotoreza ahantu hari police ya mine, ni mwishyamba ahantu ho bishurizaga amataxe ya police de mine, bahita bigamba bavuga yuko ako gace donc ko Nzibira ma 23 natwirwa niho batakarimo. Nuko ngo ma 23 hari ubuce bwinshi yamaze kwigarura n'ubundi hari twavuga Nzibira, Kanyora, Bwahungu, Chirumba na Muzizi, Mulamba na Kanyinda. Ibyo ni bice n'ubundi ba 23 yamaze kwigarura 1 2 3 4 5 6 7 sorry myangane. Nuko ngo ubwo buce bwose mu 23 yamaze kubwigarurira mu buryo bwuzuye. Hano rero n'ubundi reka wenda tumande twaza kuri no mirwano n'ubundi muri iki gitondo ibyutse ivugwa, aho Wazalendu 13 bamaze kwicwa na 23 13 tubigendane 13. Ndabona hari abo mu mitwe igiye itandukanye, harimo iriya mitwe ya MAC, APSLS, IPDI, IPDC bari muri bwa buce. Reka vuga ubwo buce n'ubundi mu 23 iri gukora mu operation, ubona yuko n'ubundi ama operation ya 23 akomeje. Ni imirwano itoroshye ibaye muri iki gitondo, ariko neje ngo ari yabaye ni muri village za Ngenge na Kangati, ni muri groupement ya Waloa Yungu muri territoire ya Warikare. Hari igice n'ubundi groupement ya Waloa Yungu uri kumva ko mama 23 yamaze kwambuka bamugezi bita Nyabarongo, yamaze kwinjira hakurya muri Warikare, c'est-à-dire yavuye muri bira bice bya Masisi n'ubundi muri ya secteur ya Masisi, yamaze kwinjira mu bindi bice, ubona ko yinjiye muri Warikare. C'est-à-dire urugamba hano niho rwatangira, ni muri Nord Kivu. Abaturage benshi bahunze imirwano yahuje ba 23 muri iki gitondo, bari guhunga kuva ejo n'ubundi bahunga na Wazalendu hafi ya localité Buhimba. Abaturage bongeye gutangira kugaruka, umunsi w'ejo, ariko muri iki gitondo amakuru tugera avuga ko bongeye guhunga. Ngo ariko bagatinya n'ubundi indi mirwano itangiye muri kino gitondo cyo kuri iki cyumweru, ni muri Gasopo na Buhimba. Abaturage ubundi ngo bari guhunga, bakaba bari guhungira muri village Kariki na village ya Muundu nayo iri muri groupement ya Waloa Yungu. Kumva ko imirwano n'ubundi irakomeje mu bice bigiye bitandukanye, ubona ko 23 itoroshye. Muri Warikare muri Rucuro ibintu bisa naho byatuje, nubwo wenda ubona ko udusasa ari duke, ariko ibintu muri iki gitondo bibyutse bimeze neza. Hafi ya Pinga naho ibintu ntabwo bimeze nabi. Hano muri Bashari Mokoto naho ntabwo ibintu bibyutse bimeze nabi, ibintu bimeze neza. Ubona ko 23 mu bice byayo yari irimo n'ubundi ko ibirimo hariya hafi ya za Miyanja n'ubundi muri biriya bice, naho ubona ko ibintu bimeze neza, ko babandi bo kwa Kagiri, abo kwa Hakiza nabo kwa Bamitara, kuna abantu heri ba November Hotel n'ubundi baturukaga epfo kwa Inyasi bakaza kugaba ubutero n'ubundi bwo kuza kwiba inka ya muri Kowete, nabo ntabwo bakibiheruka. Reka dukomeze dukurikirane, ariko tunumve amararamiko n'ubundi yabari abashoferi bakorera hariya donc muri gare routière ya Birere hariya ni Petite Barrière, kuko baravuga ngo turanyanyaswa n'abandi bashoferi bagenzi bacu. 23 ubona ko banashima 23 yabubakiye amagare routière. Reka tubikurikirane n'ubundi bakunzi b'Intare Official. Yes, abakunzi b'Intare Official rero murareba ko turi muri bya bikorwa n'ubundi Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje gukora. Ahangaha murabibona, ngiyi ni imihanda n'ubundi murabizi ko guverinoma ya Kinshasa ntabwo yigeze yubaka gare n'imwe, ariko hano mu mujyi wa Goma n'ubundi murabibona uko turi muri gare itandukanye. N'ubundi hari ino gare iri kuri Petite Barrière, murabibona yuko hari imodoka zigiye zitandukanye. Ahangaha murahabona neza, murareba ibikorwa n'ubundi bagenda bakora. Hari
izo bita ngo ni za bajaj murazibona, murabona izo bita donc hano na taxi voiture. Ino ni gare yubatswe na M23 kuva yafata umujyi wa Goma, bitigeze bikorwa na guverinoma ya Kinshasa. Hangaha hagiye hari ibibazo bigiye bitandukanye n'ubundi aho ubona, kuko n'ubundi namwe ubwanyu murabibona. Ino ni gare nziza cyane, ni gare nziza cyane namwe ubwanyu murayibona, yubatswe na M23 kuva yafata hangaha. Hari ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko noneho ikintu kibabaje nuko hari abakozi bamwe na bamwe ujye usanga yuko wenda bajya barimita bamwe mu bashoferi. Ndagira ngo nze kuganira n'umushoferi umwe aze kutugaragariza n'ubundi atubwire aho bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, kugira ngo ubuyobozi bwa Kinshasa ubuyobozi bwa Kinshasa butigeze bubikora, noneho babone uburyo M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo uburyo bari gukora ibintu neza. Ibi ngibi murabona ko hari ibikorwa remezo. Aha murabona amabuye, murabona amapave yagiye yubakwa, ubona ko n'amarigore nabyo zagiye byubakwa n'ubundi. Aha murabyirebera rwose, ntabwo ari ukuvuga ngo iki, murabyirebera ibintu byagiye byubakwa mu buryo bugiye butandukanye. Murabona ni gare imeze neza n'ubundi yubatswe na Alliance Fleuve Congo. Ikibazo rero cyari gihari n'ubundi twagiraga ngo numve nganire n'umwe mu bashoferi n'ubundi noneho batubwire ikibazo bafite, uburyo bishimiye ino gare. Ni gare nyinshi kuko nageze mu Kisi harimo gare n'ahandi hagiye hatandukanye, harimo amagare routière aho bagenda bafatira amamodoka. Nashaka kugira ngo nganire n'umwe atubwire. Jambo kaka. Jambo. Ehe. Mimi ni Clever Bemba, mimi natumikaka ku Under TV. Niko ku Intare official. Okay. Ulisema kama uko na probleme, kuko maprobleme ziko napatikana mafasi fulani ambapo kuko magare routiere. Probleme yako unaweza tufasiri, unatuambia ni probleme gani ndugu yangu? Ndio, mie kwanza bananita Benjamin. Oui, alors mie niko chauffeur taxi voiture. Alors ku niveau fulani malalamiko yangu na hitaji yangu kuwaongozi wanaongoza muji kwa leo, bangetusaidia kitu kimoya. Sheba taximene tunanyanyasiwa kuma kwe fulani za ville de Goma. Sa vile kuko maeneo zenye tunapigana sana na watu wa mabisi au taksi sishimame hapa isishimame hivi. Pourtant sa tunakuya kufika ku parking hapa Muropo Birere, shebote tunalipa taksi mu objectif tutafute pesa juu tuweze ishi. Alafu inafika nivo fulani unakuta unakosa kama watu wa mabisi washauza mwingine yote. Unafika kili jiwe watu wa mabisi wanakuambia hawezi parking, hawezi ramase baklia pale. Unafika Kabu Tembo watu wa mataksi wanapigana sana na watu wa mabisi na mabajaji. Unafika maeneo mbalimbali zingine siziseme. Unakosa kama hasa shie tulikia tafuta nini mubarabara. Hatuna droit ya kutumikia maparking yote. Na jua nini sasa tuko nalipa mataksi za leta. Donc il faut baongozi baone kama batatu defendre na shie tukue libre mu masektere zote za muvile kwenye tunatafutia pesa, tukue huru kabisa juu objectif ni shie bote tusurvivre na tupate maisha. Aswa ni ile siwezi penda ni detail ya mingi juu nisideraye, lakini kwanza briefing ni ile nimesema baongozi batusemee tukue libre shie watu wa mataksi. Inakuwa kafo wakati tunaanza pigana na mabisi hapa mkubwa fulani ashasema wa taksi asishimame hapa daere juu ya nini? Ni ile kwa mkubwa. Mimi nashukuru kwanza. Donc probleme iko nyie watu ya mataksi voiture, ndio watu ya na ubu mabajaji. Donc mataksi surtout mimi niko taximen. Uko taximen wa taxi voiture. Voiture. Probleme yako uko nafika kule Kabu Tembo, kule Makili Jiwe, Makiisi. Unakutana mabisi donc abapendi nyie mutumike sawa au muramase baklia. Abataki she tu parking au turamase baklia, inakuwa probleme. Aseno sha turusiwe
parking, haturuhusiwe ramasere kule. Unakosa sasa, lakini nyie wote mnalipiaka hapa, nyie wote tunauza, mnauziaka donc kulipa ile nani, tunalipa hii tax, mnailipiaka fasi moja, tunalipia shie wote fasi moja. Sasa jua nini batubague mufasi ya kutafutia pesa, na shie wote tuko na meme role ya kubeba civile population, na kuko batu wanapenda taxi, unakuta inakuwa sawa wanatunyanyasa kwa njoo hili. Donc c'est-à-dire il faut maire de la ville ayoe kama muko na ile probleme. Watu nyie mnaiwaka watu kama ni watu tano, watu ine, watu tano, wako na watu 18 na kubale watu lakini amulipake nyie mnalipa ngapi? Hao wanalipa ngapi? Hao wanalipa 5000 mu journée. Chez tunalipa 2500. Chez yetu ni ya kidogo kuyao, lakini nao wako na watu 18, nyie muko na 4 ya 5. Na 4 ya 5. C'est-à-dire na nyie muko na droit automatiquement donc ya kutumika gisi. Oui, na nyie mnalipaka. Ndio, na nyie mnalipaka. Ile nayo maire de la ville ataisikia, ndio. Donc nyie ba taxi ba nani ya mabajaji, nyie mnalipa ngapi? Nyie watu ya mataxi va nyie watu ya mabajaji mnalipa ngapi? Merci ndugu yangu wa taxi voiture, c'est-à-dire problème yenu ilishasikilikana na waza maire de la ville alishabisikia. Sawa sawa. Bon, sie kungambo sie aba bajaja. Vraiment tulisikia pia sana alitengenezea parking. Tukazamia lakini unaenda na bila kushukuru. Kwanza ushukuru M23 ambayo ilitengeneza zamani kwa epoke ya nani ya Chisegeti na iko hapa. Mlikuwa na hii parking? Ilifaa ushukuru kwanza, ushukuru. Ngambo wa kushukuru. Shukuru kwanza ni droit kubashukuru juu hawezi kosa shukuru mu baba yako mwana kuongoza. Alo tunashukuru kwa ile kazi yako nafanya kwa. Merci sana. Okay, huyu naye anashukuru kwamba Alliance Fleuve Congo M23 iliwatengenezea gari ambayo Chiseketi alikuwa na haya tengeneza. Sasa utashukuru kwanza kisha unaendelesha kama development ilishafika zamani haikukosa. Tunashukuru kwanza ginzi basha tengenezea nini parking. Hii ni ya maana sana. Tena tunasema tena ni ya maana sana. Sasa probleme yenye iko baklia abo walishakatara kukuwa wanakuya hapa kukamata mabajaja humu. Sasa tunaikala unaona sasa vile mabajaja njoo hizi ziko hapa. Sina parking ziko na chunga baklia. Na baklia wanasema huku ni mbali. Hata nasi sasa tunashinda humu tunaona hakuna waklia. Kisha mnahitaji wapatie parking yenu? Hapana, mzee wangu. Niko nasema kwanza mahitaji yenyewe iko nye sasa vile bakubwa. Kama mnaweza pata solution hayo. Kisha saa hii tunaona hakuna waklia, itaomba twende na tuko na lokota. Tuko na lokota. Ile fea kulokota sasa mwenye anaingia na tuko nakimbia. Mwenye anaingia tuko nakimbia. Sasa vile bakubwa. Sasa tuna parking humu. Hawawezi kwa maana wanatusaidia wale baklia. Bwana wanakuya humu. Na mwenye saa moja mwenye nakataa kukuya humu bwana mwambie kama ukuye humu usikamate kamate kama moto ukamate njia uende. Ile ndio probleme nyiko. Na sasa nyiko tunalokota unakutana sasa vile hawa wenyewe bako naangalia tunashimama pale wanaona sasa vile tunaleta ambutiaje. Okay, na mimi na kuaka sasa unasimama barabara. Saa moja niko napenda nitie hata wale batano. Ndio probleme unataka watu ngapi mbajaji? Ni batano. Ndio probleme yenyewe tunakuwa na watu batano na wewe wa sita mnakuwa 6 personnes. Mais vraiment parking haiko ya mugari. Probleme yenyewe nilishaona hapa kuko mabajaji moya zeziko wanatia kama wanamuita convoyeur wa seta wa 12 na mtoto hauruhusiwe kutumika ile kazi naye eneza 18. Hauyaviona ile sasa hivi si responsable. Na mkutana iko na makuta vya mushandi kuyapata hivi nasema kiisi si responsable vile tulishabikatara. Ukeniona pale sina ta mtoto mwenye natumikishaka tulisagombanisha binakatara. Sasa vile viongozi benyi wanahusika na sie wangeniona kwanza ponya na mtoto mwenye haya eneza miaka
banamwona banamfunga, bakishamfunga leta ndio yenyewe itahusika naye, na wale wenyewe unakutanaka wako na watoto wenyewe wako natumikisha, banawakamata banaiwa kwenye batabatia. Mesi hatuna uwezo, hatuna nguvu, tulishasema binashindikana. Problemu ya watoto problemu ya watoto iko nguvu kuisha. Juu ya nini? Hakuna bakubwa mingi ni bamwizi. Sono ule mtoto unaweza mpa 3000 4000 anarizika, tandisike mkubwa yeye anataka aibe naza patro. Unasikia abebe zote awala kukimbia na franga yote. Njo shida yenyewe wale watoto, na wale watoto bakuta bazazi bashindwa kubasomesha. Unasikia mtoto ula kwa mwizi mu quartier anapata ile occupation. Wewe kusema kuipenalize magari zitatumika hapa hazina ba convoyer, parce que ba convoyer mingi bako pa ni watoto wenye hawana 18. Donc ba convoyer ba mingi ni watoto wenye hawana 18. Juu hao ndio wanaaminiwa haiko ba mwizi. Juu ukeleta mwe mtu mwaiko marie anakamata zote anazipana murasio au anakimbia nazo. Unakuta kesho kazi na kuishi. Okay. Asante sana mzee. Donc tuko nasikia ile probleme gisi iko na probleme yenu ya kurogota hivi maire de la ville na ata comprendre zile donc ile mahitaji yenu tuone kama atawajibia. Mimi siwezi bajibia. C'est-à-dire si ba journaliste tuna transmettre message inafika kwa maire de la ville wanavisikia na wengine wa viongozi bana wajibia. Asante sana. Lakini kungambo kabisa ya hii nini mbele njo wenyewe walikuwa banatutrakase sana. Banani? Aba ba contrôler. Lakini baba M23 ba contrôler bao wenyewe njo wenyewe walikuwa natutrakase. Mais leo hii iko saa gouverneur kabisa aliwaambia bwana nao wako natafuta maisha mubaache. Juu leo hii anakuorientaka bwana shimama njoo hapa na hata nini hata kushtukia kukamata kontake akutie pembeni vya zamani vya nani vya wazalendo antuka na masiku nao walikuwa waisha biiga humu si walinitiaka humu maake walinifungaka mara pili humu musiku moya hapa kabisa vishaisha. Nikesema sema hewani mara wako nakutakase watu pani na mimi nadanganya olewa kutakase wako nakuwa nakwambia wane toka zogea aiwa una comprendre unakamata njia unaenda mimi hata kufuata ndio vile anataka kunyang'anya kotaki. Hapana, vraiment tunashukuru tu gingi wako natuongoza inakuwa mzito. Ndio naona depuis donc gisi zamani bilikuwaka à l'époque ya nani ya état de siège haiko saa leo ndio vitu visha changer. Ndio mzee, état de siège ilikuwa ni état ya kumaliza watu kwa juri kulikuwa nakufa watu au moins 5. Bo tunashukuru maire de la ville mwenye naenda tu iko natusaidia na hivi vyenye biko tuko naona vizito kwa wakati yenyewe itakuwa tu bien. Chambu yako wenye mwenye nasema mwanzo ni mzito, kila kitu chote kitaenda na chiko na kuwa bien. Tunawashukuru. Asante sana. Na kingine juu ya sécurité tunapenda. Ça c'est vrai. Mimi personnellement mimi napenda sécurité yenye M23 kunafanzia watu. Baskari M23 wanachunga population. Sasa vile sisi tunakuwa huko makisi. Leo tunaanza lala. Ilikuwa inaanza fika tu 21h kama unafika kunyumba kuna wasiwasi. Leo 21h unaweza enda hapo unatoka mkazi 21h unaenda kunyumba. Utafika kunyumba kuna kutrakase hakuna nini na tunalala mamaliza ya kusingiza. Ilikuwa inafika tu 22h na masasi inaanza wakati ya mbele. Hakuna kusinzia. Itakiwa kuisha sama 3h du matin. Sasa 3h du matin 5h ujitarisho ende mkazi. Tunaona kama ni vitu vizito, lakini hivi ile kitu mwa tunapenda na tunashukuru. Tunashukuru kabisa juu ya sécurité wanafanya kitu ya maana. En tout cas c'est beau. Ici mnashukuru Alliance Fleuve Congo M23. Ile ni kitu ya maana na watu ya mingi wakora mwa quartier Ndosho walikuwa wanasema si atularake. Kwa leo wako nasema tumelala. Hakuna masasi yenyewe ilipigiwa usiku. Asante sana mzee na kushukuru. Na muzidi kusupport Alliance Fleuve Congo M23 kusudi iendeleshe hii kazi ambayo imeanza. Tuone kama vitu vitakuwa 100%. Bingali mma 90%, 85-90%, il faut bifike mma 100%. Merci mzee. Asante. Na tunakushukuru sana mzee wetu. Asante. Mungu akubariki.